Uvijek sam osjećao privrženost Zadru prije Hajduka, prije svih drugih klubova. Volim sve hrvatske klubove, ali Zadar mi je prije svega. I onda bi me čak bolilo me neki put kao i moji prijatelji navijaju protiv mene kad igra protiv Hajduka. Lipi moj, ne znam koliko mi zavidite ili ne zavidite, imam u autu hrvatskog reprezentativca, nogometnog Ivana Santinija, uspio sam ga dovući. Ovaj intervju ima još dodatnu težinu, pošto čovjek ne daje intervjue, jednostavno rekao je da neće, za mene pravi iznimku. Sad vi zavidite koliko god hoćete. Ivane, lipi pozdrav, hvala ti što si došao u moj auto. Veliko zadovoljstvo. Nije da ne dajem inače intervjue, nego evo sad, od kad sam u Kini, to je malo procedura kompliciranija i oni traže posebne dozvole i... Znači Kinezi sve drže pod kontrolom. Sve, i onda mi isto analiziraju što sam rekao i skužio sam da imam puno više štete nego koristi. A reci mi, nije samo da to kontroliraju oni sve, kako je u biti u toj Kini? Je li za razliku od kod nas ili po Europi gdje si do sad bija igra? To je druga kultura i sve drugo, ali je lipo. Lipo je vidjeti tako i drugi dio svijeta i meni je super tamo i sa familijom prvi dio prije korone nam je bilo baš idila. U biti tebe je korona tamo i dočekala, je li tako? Ne. A nije? Znači ja sam došao na ljeto prije korone. Korona je došla u 12. mjesecu i taj dio od ljeta do 12. mjeseca je baš bilo idealno za mene i za obitelj. Imali smo često po par dana slobodno pa bi putovali malo Šangaj, malo istraživali okolo. I baš je lijepo bilo. Ajde, super. I onda je došla ta korona i zadnji dio sam odradio sam, 5 mjeseci u komadu i... A čekaj, ti je bilo strah kad si bio tamo? Europa je bila čista, tu kod nas nije bilo ništa, tamo je to sve počelo. Je se boja, ona nepoznata bolest tek je stigla, znaš, ono sve počinje iz Kine i to? Mene je to dočekalo dok sam bio u Europi na odmoru praktički. Tako da ja nisam ni išao u Kinu dok to nije dok nije bila bolja situacija. Ja sam tek otišao u 6. mjesecu, znači praktički sam skoro 6 mjeseci kući bio. Od 12. do 6. mjeseca sam bio kući, s tim da sam 3 tjedna odradio pripreme u Dubaju, to smo odradili tamo. Aha, kad su vidjeli da je loša situacija u Kini, vratili smo se kući dok to ne... Da, dok se to ne dođe. Reci mi, Ivan, ja kroz ove svoje intervjue, ja ti to sve volim onako, znaš, iz početka, polako, tako da oni ljudi koji prate ovaj kanal, koji prate ove intervjue, da u biti o mom sugovorniku saznaju ono što do sad su znali, nisu znali, što su čuli, vidjeli, pročitali. Da. Ja znam da bi me Turanjci napali, da ne spomenemo da si ti u biti Santini, da je to turanjsko prezime, podrijetlom, ali ko ne zna što je Turanj, gdje je Turanj, najlakše vam je znati da je to između Zadra i Pakoštana, znaš, pošto Zadar i Pakoštan su dva najvažnija mista, tako je, onda Turanj je tu točno napola, tako da, jel odeš u Turanj? Pa imaš još tamo što, koga, kako? Rijetko, znači moj dida je od Selja iz Turnja, još za vrijeme svoje mladosti. Da, ti si u biti rođen tu u Zadru. Ja sam rođen i moj otac je rođen u Zadru i mi smo odlazili posjećivati često rodbinu, većinom preko fešte, ovako nekih prilika u Turanj. To, ja odem na feštu u Turanj kod mojih kumova. Meni je bilo super. Što miš kao mi se kumovi prezivaju? A sam može. To je čudo jedno. Gospodija iz prve. Ali osjećam tu pripadnost. Kad god prođem onuda, namjerno prođem. Turanci su zajebani, znaš, ono. Je, meni je to drago. Kako ne, temperament. Ja vidim da imam ja crtu tu u sebi i treba s tim živjeti i ponosan sam isto što su moji korijeni iz Turne. Kako, ali odrasta si normalno u Zadru, rodija se u Zadru. Nešto me oduševilo prije, kad smo se dogovarali preko poruka di ćemo se naći, kad si mi napisao da ajmo se naći na Banini. Znaš kako me to oduševilo? A samo iz razloga, znaš iz kojeg razloga? Zato što ja mrzim kad čujem ove novopečene Zadrane koji su jučer doselili u grad, pa kad kažu na Baninama, znaš, na Baninama, ajmo na Banine. Kužiš, nema Baninama, Banina je jedan je Banina. Mislim, ne možeš to svakom jasno, oni su to čuli pa su naši napravili. I to me, znači vidi se da si zadarsko dite, da si dite zadarsko i da znaš što je to u biti. Ma ne, ja sam prije svega Zadranin. To je ono što je najvažnije. I onda sve ostalo. I stanovnik svita. Prije što počnemo pričati o tebi, moramo se dotaknuti tvog pokojnog oca. Ja to moram spomenuti, Romeo Santini po meni napisa i ispiva jedno od najljepših pisama o Dalmaciji ikada.
Vidio mi čuja sam mali milion puta, ali kad god je čujem se naježim kod da je čujem prvi puta i uvijek mi je, znaš ono, pošto se ona puštala u Jazinama, ono, kad je cijeli 4000 ljudi piva u glas Kamenu Dalmaciju, ko nije posluša od ovih mojih gostiju, ovi ljudi koji gledaju to gori iz Zagreba i ovih okolnih krajeva ili iz drugih država, poslušajte Kamenu Dalmaciju, Dromeja Santinja. Kako se osjećaš dok čuješ tu pismu? Pa isto, ono, prolaze mi onda uvijek sjećanja i na sve momente s njim i sama ta pjesma, ono, vidim sebe u toj pjesmi, što on govori, po bilom sam svitu cijelog vika hodio. Točno to, viš, točno to. Po bilom svitu idem da bi koju kunu zaradio. Koji šola donija. Za svoju familiju, za dicu svoju i osjećam sebe u toj pjesmi i naviri mi sjećanja na sva ta srce utuče, udara, koža se ježi. Da se ta pisma uhvatila i ostala je. I klape su i obradile se, slušaj te obrade i meni je fenomenalna kanti, ono baš, a ritko koja fešta i prođe bez te pisme, kad sviramo, kad pivamo i ne samo... I što bi volio naglasiti, znači moji Turanci, što smo spominjali prije, svake godine u čast baš mom pokojnom ocu, imaju, znači, kao neki festival klapa, što se održava tako je, ja sam svake bio godine tamo, da. I stvarno prelijepo bude i ovim putem im zahvaljujem na tome, to puno znači. Turanci, viš kao Turanci drže do svojih. Je, svaka čast, naravno. Svaka čast. Reci mi, tvoj brat, tamo spomenuti njega, kad se već diramo, Krševan, on također nogometaš, isto je prošao dosta prvoligaških klubova, sad je trenutno u Lokomotivi, jel tako? Čekaj, on je 2 godine stariji od tebe, jel te on povukao u nogomet i su biti preko njega počeo ili kako je to bilo? Pa mislim, ja se sjećam jednog dana, bili smo non stop na ulici, dan i noć, znači nas kući bi dolazili, jedno kad bi morali jesti i to bi preskakali, jer smo se uvijek bojali da će nas mater ostaviti kući ako dođemo kući na ručak, nećemo moći više van. Jedan dan je došao otac i reka da nas je, zapravo brat je dotrčao i reka da nas je tata upisao u nogomet i da ću ja biti špica, a on golman. A znači on je odmah zna da će biti golman? Odmah zna, zapravo ja ne znam. Inače, znaš da ne ide to tako, uvijek pošto se prvo trenera, pa onaj golman se postane. Ne, a to moraš biti poseban za biti golman. Mislim da mora opet birati da ne znam. Da ne znam bili bi ja golman. Koliko je to nezahvalan posao i koliko je to podcijenjeno i svaka greška ti se gleda I tako je to počelo u biti, jel tako? I tako smo mi počeli naš put i živjeli smo oba 24 sata za to i jedan drugog smo gurali i poticali i nadmetali se i baš dobra kombinacija špica i golman. Super, odlično. Ti si 2006. godine u biti debitirao za Zadar, jel tako, sa nekih 17 godina. Kakav je to osjećaj kad se znači onaj sav tvoj trening, što sva odricanja što se prolazi ako dite, pusti ti treninzi, sve skupa i onda najedanput istrčiš. Zadar je tad još uvijek ima dobru potporu, Zadar je kao klub dobro onda egzistira i stadion je bio pun i sad ti istrčiš vanka pred svoju publiku 17 godina. Ma to je znači ostvarenje sna. Ja od kad sam odrastao, ja se sjećam kad bi senior trenirali na Banini. Se sjećaš protiv koja si debitira? Prva utakmica u seniorima? U seniorima Zadra prva utakmica je bila protiv, ja mislim, Croatia Sesvet ili tako nešto. Aha. Ali pa ja sam te igrače gledao, Krstulović, Jakša, Vujčić, Bakula, pa i Surać. To su bili, znači, idoli nama. Ko je uopće razmišlja igrati za neki drugi klub nego Zadar? I sad često ja znam, jedno 80% Zadrana navija za Hajduk, što je normalno, Hajduk je ogroman klub, pogotovo kako ne, i poistovjećuje se cijela Dalmacija u biti s Hajdukom, da. Glavni klub u Dalmaciji. Ali meni, znači, od početka je Zadar bija sve, znači, ti igrači. I onda jednostavno kad je došao taj trenutak da ja obučem taj dres, da budem prepoznat kao jedan od prvotimaca našeg grada, to je fenomenalan osjećaj. To se ne može zaboraviti. I uvijek sam osjećao privrženost Zadru prije Hajduka, prije svih drugih klubova. Volim sve hrvatske klubove, ali Zadar mi je prije svega. I onda bi me čak bolilo me neki put, kao i moji prijatelji navijaju protiv mene kad igra protiv Hajduka. Ali dobro, znaš što, gledaj, ja sam ovo praktički osoba odrastao u Pakoštanima, pa našao povuklo me više to prema Hajduku, ali naravno Zadar sam volio i sve, ali nisam baš više nešto na nogomet, dok košarka mi je bila
Top. Da. Znači ti si to, reci mi ste te godine si išao odmah u Inter iz Zaprešića i ti si odigrao u biti jednu solidnu sezonu sa nekih 14 golova, ti si u biti uveo Inter u prvu ligu, oni su bili onda druga liga. Baš tako. A dobro, nisi ti uz pomoć svih. Ja sam tad, tu sam ja znači počeo baš seniorski nogomet pravi, učiti od seniora, znači velika je razlika kadetski, juniorski, to je nebo i zemlja. I tad sam imao sreću da su špice bili legendarni, znači špice Veldin Karić i Petar Krpan, znači dvije HNL ikone. I to, oni su u top 20 ikad postignutih golova. Da, sigurno. Njih dvojica, Karić, da. to je ono takav s onom frizurom, sjećamo ga se. I oni su mene uzeli pod svoje nekako, to se malo znao. Ali vidiš, to je jako bitno za mladog igrača. I tad mi je bio trener Čačić. Da, Ante Čačić je bio. On je bio i u Zadru trener, je li tako? Da. I njegov iskoren tu oko Zadra. Je. Tako da to je bio meni jedan period gdje sam ja prvi put okusio pravi seniorski nogomet i što znači i boriti se za naslov i ginuti svaku utakmicu i kad se igrao prave bodove od novce gdje ti nije sve jedno ko u juniorima i kadetima, izgubiš pa nema veze. I poslije toga sam otišao u Salzburg. Da, poslije toga si otišao, to su 2 godine koje ti nisu baš bile. Nisu mi bile. Salzburg pa si bio nešto Ingolstadt, je li tako? Da, znači tu se prije svega što je problem bio što sam otišao iz seniora Zaprešića u drugu ekipu Salzburga gdje sam trenirao malo s prvom. Uglavnom tu sam odigrao, isto sam zabio dosta golova, ali sam tu doživio jednu malo veću ozljedu koja mi je obilježila taj dio karijere. To je gadno, da. To je gadno igrača kad prekinu ozljede. I taman taj, znači, prijelaz kad sam trebao potpisati prvi profesionalni ugovor, sam bio ozlijeđen jedno 8 mjeseci. I to u tim godinama je niko te ne čeka, niko ti ne vjeruje. Da. I još je taj klub morao platiti ovu školarinu što se zove Zadru, što je tad bilo 150-200.000 eura. Što je puno nije to koji sada ljudi daju za talenta, pa tad je bilo već to ozbiljan novac za dati za nekoga koji je ozlijeđen, i koji je tek počeo, mlad, nema iza sebe ništa rezultat, da, točno. I u tom periodu sam ja ostao bez oca, tu priču sam isto dosta puta ispričao i tu sam ja onda našao se u najtežem periodu mog života, gdje sam izgubio u svibnju 2008. i oca i klub mi je, znači, 20 dana nakon smrti oca raskinio taj ugovor, rekao kao nećemo produžiti. I u 6. mjesecu, znači, možda 20 dana nakon toga sam završio na toj operaciji i oporavak mi je sve traja do 2009. Gdje sam nakon pokušao se vratiti, pa su me zvali neki trener, pa sam otišao malo u Ingolstadt. Na probe prošao sam toliko probi. Ni sam ne znaš. Ni sam ne znam, pola Europe sam prošao po probama i nigdje ne bi uspio ostati koliko god dobro odigrao, koliko god ja mislio da je to dovoljno, jer za te probe moraš imati prvo dobru kombinaciju. Da, i dobrog menadžera, jako neko te mora gura, stati za tebe. A ja evo koliko već igram nogomet, malo sam ja njih kroz karijeru vidio da je neko došao na probu u naš klub i da je ostao. A nema, koje probe, to ne prolazi. Neko dođe i bez probe, ako ima ulaz u taj klub i to je to, nema da će neko doći. Točno neko će ti napraviti uslugu tvom agentu ili ne znam što, kao da dođeš na probu, dođi na probu, evo. Ali ne, koliko god, ja sam neke probe te odigrao fenomenalno, gdje praktički sam već bio uvjeren da ću ostati, ali to ne funkcionira. Ali ako tu nema dila sa agentom, sa menadžerom, nema tu. I nakon onda si se vratio u Zadar, je li tako bilo? I onda sam se vratio u Zadar. I tu si odigrao 3 sezone, baš solidne. Da, znači odigrao sam, znači došao sam na zimu, već je bilo, možda ostalo 10-ak kola te sezone. Odigrao sam do kraja tu sezonu, jednu cijelu i sljedeću na zimu sam otišao, znači praktično 2 godine sam odigrao. Da. U biti ti si bio tad i najbolji, 2011. si bio najbolji strelac jesenski dijela sezone HNL-a i onda si otišao u Freiburg, je li tako? Da, ali to mi je najdraži period karijere gdje sam igrao sa svojih 15 prijatelja. Od tih 15, 8 sam odrastao. I bilo je 4 stanaraca što smo odrasli, tu je bio Mršić, Bilog Briga, Glujić, Banović, Jerbić, Maruna, s nekima sam i kum danas,
to kad igraš s prijateljima, to je ono... To ko da se nađete ono na terminu pa Ma, igrati, doslovno pa igraš tako, iz gušta i znači- poslije odete na pivu, jel? Ma, Mislim, skoro tako je, znači a mislim, prije to je to. treninga, post treninga, to je... U biti živiš živjeli u ste svom skupa, gradu. živjeli ste skupa, ne samo igrali, jel? Još smo imali čak i, pa i neloš rezultat s obzirom na klub. Tukli smo ozbiljne ekipe i Dinama i Hajduka i onda ti živiš, Tako je. uživaš u svom gradu gušt, kad te tvoji ljudi prepoznaju i onda je ono, to je milijuna. Da, tad si baš onako, Tad mi je najdraži period. to je baš bio. lipa I priča. gdje god ti odeš vanka, to je čisti surovi profesionalizam, nema tog više. To je još, ja mislim, više u nijednom klubu, teško je doživjeti. Nema, u Hrvatskoj ima vjerovatno ono, naši Ma svi- mislim da sve manje toga, I da sve su te manje, priče, da. možda po ovim županijskim ligama, znaš. A može. Pa tu da, ali ovo gdje je profesionalizam, što kažeš, i sam surovi, ja Ne, mislim ne, da tu vanka ta pogotovo, priča nema ispada to. iz kolosijeka totalno. Nakon toga si otišao u taj Freiburg, tu se isto kratko zadrža Da. i onda počinje ona tvoja belgijska rapsodija. Da. Priča i koju si stvarno obilježio u belgijskom nogometu i dan danas si kralj, ljudi te tamo cijene, otišao si u taj famozni Kortrijk, to je Da, KVK, da. Tamo si legenda i dan danas. To, čak su pismo o tebi napisali, Je. navijači, pivali. A to meni dan danas, evo... Doživljavaš ga u biti kao svoj drugi dom, jel poruke tako? kad ću se raditi tamo. To mi je kao drugi dom, da. I to je bilo, znači, nakon Freiburga, gdje sam bio 2 godine tražio šansu da dobijem, ulazio s klupe, nikad nisam bio prepoznat, ni dobio povjerenje od trenera. Tu puno znači trener, jel da u takvim sve znači situacijama? trener. I mi smo tada dobro, imali smo, to je znači njihova najbolja sezona u povijesti, ta druga gdje sam bio kad su završili 5. Mhm. I ono, nisam ja ni mogao realno dobiti neku šansu kad ekipa dobro igra i ulazio sam uvijek s klupe i oni su bili zadovoljni sa mnom. I bio je dogovoren da ćemo produžiti ugovor i na kraju pameti nije meni bilo da ću doći u Kortrijk, znači klub koji iskreno nisam ni čuo nikad. Da postoji, jel? I Mislim, kad se spomene belgijski nogomet, to su 3 kluba koja se znaju i to je to. Anderlecht, tako je. Tako je. I na nagovor brata i njegovih agenata ja sam saslušao samo što oni imaju za ponuditi. Čisto ono. I međutim to je krenulo sad, oni su znači sve oni su moguće zapeli, napravili da bi mene doveli. Tu govorili postotak sljedećeg transfera, ma sve živo igru će graditi na nas. Ja govorim, dobro ljudi, ali ja sam dogovorio već s njima idući tjedan, gotovo je sve, potpisujemo novi ugovor, već sam s trenerom praktički dogovorio. I jer sam bio slobodan igrač. Da. Nije bilo transfer, odštete, nego odštete, da, to je njima isto odgovaralo. Međutim, oni kažu ok, ali samo u slučaju da propadne. Kao, bili ti pristali, ja govorim, ma neće propast, sve se kaže, ako propadne. Ja govorim, ok, ako propadne doći, ja kažem čisto da ih se riješi. I onda, nakon što sam krenuo pregovore s Freiburgom, gdje su me oni nudili loši ugovor nego što sam imao, ja sam rekao, slušajte, ili ću imati isti ili neću uopće, i oni se rekli ništa. I ja, zato što sam njima dao riječ, sam otišao taj Kortrijk. I pokazalo se u biti, tamo se eksplodirao. I ispalo je čudo, znači 2 godine sam 32 gola zabio, 16 asistencija. Poslije toga sam otišao u Standard. Išao si u Standard, tako, pa si išao nešto u Francusku, Caen, Pa jel u tako? Francusku 2 godine u Caen. I onda se vraćaš u Anderlecht, ponovo belgijski nogomet. Da. Anderlecht i sad, ne znam koliko ljudi to znaju, koliko god voliš taj Kortrijk i to sve skupa, koliko god te publika obožava, ti s Anderlechtom debitiraš protiv njih i zabiješ im hat-trick, 3 komada. Ali, što je oduševilo publiku, ti nijedan gol nisi slavija, ti slavija na svoj način, međutim ne onako. I dan danas kad dođeš na taj stadion, publika te stvarno doživljava. To sam vidio u par ovih sjećaka. U Francusku kad sam otišao, oni bi mene zvali iz Francuske, ja bi došao počasni udarac iz SKO da sam 80 godina što ljudi imaju Pogledaj koliko su te... Ne, fenomenalno, to je jednostavno ljudi, ti Flamanci, tako topli ljudi, primili su me... Dobro, ali znaš što ću ti reći, možda jesu, sve to stoji, ali da ti nisi, broj jedan, čak možda ni tvoja nogometna veličina nije toliko doprina to je koliko tome da se ti se s njima stopija i to je tvoja ona ljudska vrlina koju imaš i koju nosiš u sebi, što ljudi koji te malo bolje znaju sigurno, tako da to je obostrano, znaš, nije to sad samo oni su takvi pa prema svima. Pa dobro, vjerovatno ima i toga. Naravno da ima. I meni su da ste oni kliknuli. I kliknuli smo si, hvala Bogu. Super, znači nakon toga
odlaziš u nakon toga Japan. u Kinu. Japan. Nakon toga, eto, ta prva sezona u Anderlechtu je bila za klub, nije baš bila najbolja, ispali smo iz te Europske lige, Dinamo je prošla dalje, bili su bolji od nas. Međutim, za mene je bila vrlo dobra sezona, ima se 16 golova zabijenih i došao je novi trener, Vincent Kompany. Aha. Koji je bio... Kompany. I on je bio trener igrač. I on je, znači, pod Guardiolom već koliko, 5-6 godina tamo u Manchester Cityu i on je tijaj da igramo mi kao Manchester City. S tim da Guardiola voli igrati sa lažnom devetkom, sa još jednim veznim igračem praktički u špici. I on je rekao da on mene vidi kao drugu opciju i sve super ako ćeš biti to, ako ne... Ako zaslužiš igrat ćeš, ako ne. Međutim, meni je bilo glupo da poslije 16 golova odlične sezone budem u lošijem statusu nego prije. I to ne u svojoj prirodnoj poziciji, jel? Da, mi onda sam traže što dalje gleda, kalkulira i došla Kina, i došla je ponuda iz Kine. To je taj Jiangsu, Suning. Reci mi, koliko se taj sad, je li to u biti Kina obećana zemlja za igrače sad po novom i biti, vidimo sad, evo i Slaven Bilić je potpisao kao trener, tamo je i Scolari, tamo je i Sven-Goran Eriksson i Marcelo Lippi, pa i naš Ivanković je bio čak proglašen za trenera godine. I Čiro je bio tamo, tako je, i ovaj Tomić iz Lokomotive, Leko. Da. Je li to obećana zemlja? Kina je zemlja koja ulaže strašno velik novac, želi se razviti u svakom smislu, želi biti velesila kao što je sad u ekonomskom smislu, vojnom, tako želi i u sportu. Nogomet je najpopularniji sport na svijetu. Tako. I oni su tu i kaskali i sad pokušali su dovesti velika imena. To što se ne zna je koliko oni u svoje nogometne škole ulažu, koliko tu ima isto... Da oni sve radu smišljeno i planski. Nema kod njih ništa za danas. Njima je sve unaprijed. Pa evo ti samo ovaj salary cap sada što su. Oni su ga uveli isključivo zato da 2030. Kad će biti domaćini svjetskog prvenstva, da oni imaju što jaču reprezentaciju, jel tako? Zato su i smanjili igrače. To vas neće nas se dirati, koji već imate te ugovore. Ali vidiš kako planski radi. Kod nas toga nema. Mislim, u Europi toga nema. Na taj način da se razmišlja. Sad da se mi razumimo, nije ni ta Kina idealna. Nijedna zemlja sva ima svoje probleme, ali sigurno. Ulažu u sport i neke strane stvari su pozitivne, neke manje. Dobro, kod njih još vlada ona čvrsta ruka. Ja mislim da kod njih ova procijepljenost protiv korone na 100%. Nema kod njih ove slobode mišljenja, znaš, kao ja ću ovo, ja neću, mene će pratiti. Kod njih nema, dragi, dođi vamo da te cijepimo laku noć. U ovoj situaciji se to pokazalo da je to, kad je ovakva zaraza u pitanju pandemija, da je to najbolje rješenje, jer oni su zatvorili cijeli grad. Ko bi to u Europi dozvolio? Nema šans, pa ljudi bi se bunili, skakali sa balkona, mi smo kao Europljani, imamo pravo na svoje mišljenje. A što dokle će to dovesti, to nije bitno. Ne možeš ništa reći. To drže. I sad oni igrači, što misliš, hoće li oni uspjeti tu reprezentaciju podignuti na neki viši nivo svoj? Nema tamo baš talenata, jel? Pa ne znam, mi imamo 2-3 igrača u našoj ekipi koji igraju u reprezentaciji, koji mogu igrati bez problema u ligama peticiju nekom ozbiljno? 100%. A ima ih puno, ima znači milijardu i 300 milijuna tu. Je, ali baš talenat je Pa njima je veći problem taj mentalitet di oni nisu, bar što sam ja kratko stekao, znači oni nisu stekli tu koju mi imamo sposobnost, šta ja znam, adaptacije, preživljavanja u svim mogućim uvjetima. Znači, oni su tu da prate. I čim nešto ne ide po planu, gdje trebaš ti izmišljati, tu se oni ne snalaze koliko i mi, bar što ja mogu. Znači, mi imamo još puno onoga životinskog u sebi, jel tako? Znači, sposobnost preživljavanja, kako smo stalno bili tako izloženi. Mi smo morali da preživite, jel tako? Kako se mi snalazimo, kako mi dobro živimo ovako sa malo. Stvarno radimo puno. Pa pogledaj nas, ima 4 milijuna, pogledaj koliko reprezentacija, srebro, kako to može napraviti? U svim sportovima, sve strane. I mi živimo zato.
to ja nisam stekao dojam da oni žive za neki sport ili Ne, za jel? nešto ili za bilo što. Sad ne znam koliki je taj nacionalni ponos. Mislim, Je, kod nas veliki, se, kod njih isto veliki. da, ali kod nas se nacionalni ponos najviše manifestira kroz određene uspjehe u sportu. Da. Ovo ostalo, ja mislim da je ono na teškom minimumu, nažalost je Da, tako, da. ali evo. Ali dobro, vidiš kako malo treba da se opet ujedinimo i da... Što je pokazala sad ova situacija, to definitivno. Jedni do drugih. Pa ne, mi smo kad je najteže, mi smo onda su. To je, Da smo mi a to je ovakvi uvijek, najvažnije. pa što bi mi do sad bili, da, mi bi bili Švicarska da smo mi tako ujedinjeni uvijek ko što smo u ovakvim kriznim situacijama. Ali zato svi ovi drugi moraju znati da kad treba da smo tu. A to ti je najvažnije. Taknuli smo se reprezentacije, evo moramo spomenuti, naravno mislim svi to znaju, ali evo da spomenemo, ti si hrvatski reprezentativac, povremeni. A dobro, mislim bivši, uvijek si ti tu na nekom našem širem popisu, debitira si protiv Meksika, prijateljska, 1-2. Kakav je to osjećaj, reci mi? Sam taj poziv je meni znači ostvarenje. Pa to mora biti ostvarenje. Znači, to svako sanja. Ja sam odrastao na Vatrenima, 96. 8. Bukšić, Engleska i Šuker, Francuska. Masanović, Boban Prosinečki. Ja sam se do srednje škole potpisivao umjesto Ivan Santini stavio Davor Šuker. Znali da sam to ja. Koliko sam ja lud za njim bio. Znači, baš sam živio na nogomet i oni su zapalili tu vatru u nama, ti vatreni. Ali pazi, nije naša reprezentacija, nije to neka naša žnjik klasa, pa sad pozvali ste, ti si tu Hrvat, igraš nogomet, pa i tu si igraš, aj s nama. Nego to je ipak jedna od najveća reprezentacija na svijetu i ti dobiješ taj poziv. Istrčiš vanka na teren, dres hrvatski nosiš. To je nerealno, još ja kad gledam neke stvari. Znaš što, puno ljudi bi istrčalo i reklo, ne treba, samo ću doći do centra prvi, zvižduk i ja idem ča, ne treba više kopačke oklin, ja za svoju karijeru završio. To su tako emotivno, ti si sjećaš svega što su ti naši ljudi proživili. Kako ne, proživljava svaki uspjeh. Koji je ratovao za ovu zemlju, kako bi on bio ponosan. A svega se ti sve ti prođe onda kroz glavu, jel? I prije utakmice se voziš se busom na stadion i puštaju se te pisme domoljubne, ti goriš za to. Kakva je atmosfera u reprezentaciji unutra? Pazi, ti si recimo kad istrčiš vani, nemam pojma, evo, ne znam, protiv Španjolske, ili pazi, istrčiš s jednim Modrićem, s jednim Rakitićem, nemam pojma, Perišićem, s druge strane ovamo stoji, ne znam, Sergio Ramos, Busquets, Isco. Kako to daj? Kakva je to atmosfera? Kako to? Ti si tu, jel gledaš oko sebe? Kroz sazrijevanje nogometno to ti prođe taj osjećaj uzbuđenosti, vidi. Da, to ti postane svakidašnje. Postane ti normalno, a želiš ga nadmudri, želiš ga nadjačat, ti gineš da ga pobjediš, da ga... Ne gledaš ga ko Sergio Ramosa, nego ko tu je neko u dresu, moram biti bolji od njega, zabiti mu i gotovo. Želiš dati sve za svoju ekipu i jedno je to što razmišljaš, nije me uopće briga ni ko je ni što je. Brat rođen ili je najveća zvijezda na svijetu. A reci mi, sudjelovao si i u onoj kvalifikacijskoj utakmici baš za svjetsko prvenstvo 2008. protiv Islanda, gdje smo izgubili 1-0. Da. Nažalost, malo i zakomplicirali tu situaciju u skupini, ali evo, na kraju se pokazalo to dobro. I sudjelovao si, moramo spomenuti, protiv Španjolske, najtežem porazu Hrvatske ikad, 6-0. U knjige rekorda. U knjige rekorda. Nevjerojatno. A to je jedina praktički šansa što sam dobio konkretno. To je bila Liga nacija, jel tako? To je Liga nacije, tu sam jednu utakmicu od početka počeo uz ovu u Americi protiv Meksika. Protiv Meksika, to je prijateljska bila, ja. To je bila dobra utakmica. Mješoviti sastav Hrvatske, ali... Da, baš smo dobro odigrali. Jedan Meksiko koji je odlična reprezentacija. Kako ne? A bilo koja južnoamerička reprezentacija. Da. A ovo je bio jedan debakl gdje ja ne znam što se to desilo. Bila ispražnjena nakon svjetskog. Tako je. To je bila druga utakmica nakon svjetskoga i... Točno. I jednostavno baš se ispraznila, to što se vidjelo. Tu večer i mogli smo... Ja mislim da se igra još 30 utakmica, nikad to ne bi se ponovilo, ali... Ne znam, tad se posložilo. Tu bio jedan i Modrić i Rakitić i Perišić. Svi živi, pa opet... Mislim, totalno to pražnjenje da je bilo, kao si reka, točno tako. Recimo, igra si protiv Portugala, nažalost bez Ronalda. Jesi igra kao protiv Ronalda?
Nisam pretjerano nikad. Evo viš, tad dobiješ priliku protiv Portugala i on njega nema, pa mislim, stvarno. Nije meni te stvari. Nije, ali dobro, ipak je lijepi osjećaj, znaš, ono, ipak sam upisao neku povijest, onako svjetsku, koja je jedna od najboljih to sve nogometaša ikada. Nisam se tako paljao, igra sam nije to bilo bitno. Koji je bio prvak Europe, tada sa Mandžukićem, Riberijan i Robenom i svom tom ekipom protiv sad Neymara, Mbappéa. U Francuskoj smo svake godine 2 puta sretali. Nije mi sada još ono da... Znači ono, Ronaldo igra, ne igra, nema veze. Neka glavno da igra. Ja svaku utakmicu da igram, ne znam... Da daš što najbolje od sebe i sve najbolje od sebe. Zemunika, Raštana, bilo koga... Nebitno, jel da? Nije mi to previše. Reci mi, nisi nažalost otišao u Rusiju, jesi pratio reprezentaciju, jesi? Kao si doživio tu hrvatsko srebro? Pa ja sam na finalu. Išao si na finale, to sam te ti pitao, nisam zna. Znači, pitali smo trenera da nas pusti. Živjeli smo zato, gledali smo svaku utakmicu u Briselu. I ono, čudo fenomenalno, ko zna kad će se. Još nerealno da smo mi drugi na svijetu bili, čovječe. Pa bili smo treći pa smo govorili da je to uspjeh koji se nikad više neće ponoviti. Pa su bili drugi. Svjesni sam ovog trećeg mjesta nego ovog drugog. Ja još treći smo na svijetu. Dobro, treba, pa treći na svijetu je bilo prije koliko, 20 i nešto godina. Sad treba ovo sa prvih 20 godina da postanemo svjesni. I onda tek idemo na prvo mjesto, razumiješ? 3-2-1, mislim, da mora nastaviti niz. Normalno, pratimo sve. Reci mi nešto, ja sam te sad, evo, što tiče nogometa manje više, stvarno prošli smo sve. Biće tu još nekakvih pitanja pratitelja. Ajmo se mi malo našega grada dotaknuti. Svi znaju da si veliki navijač košarkaškog kluba Zadar. To znamo, ja sam te vidio više puta u publici i baš navijaš i sa šalom. Evo, ja sam ti sad tu nešto, baš zato što si navijač kluba. Evo, ako imaš. Evo, pokazat ćemo i. To je službeni kalendar. Tako da kad odeš u kino, onda znaš da vidiš tu ste sve slike i Zadra i to. Ovaj će u kinu sa mnom ići. Tako je, i dobija se, vidiš, maskicu, pošto imaš ovu. Imaš ovu. Od na Kaka Zadar. Hvala Kaka Zadru, hvala tebi. Hvala Kaka Zadru. Ja imam neki detalčić. Da nisam došao praznih ruku. Za mene? Evo jedan dres. Aj, ja ne mogu. Sa posvetom, evo. Pa ljudi. Naopako se vidi. Tu piše za mog čovjeka s mora. Od srca. Svaka ti čast. Evo ga, legenda, ne mogu. Ovo ide u posebne vitrine. Aj, ne mogu vjerovati. Svaka ti čast. Ovo je poseban dar. Baš ti hvala od srca. Ovo ćemo u staklo staviti. Znaš da te i u Kini pratimo i smijemo se tvojim forama i... Jel? Znači, morat će Kinezima početi predavati. Čekaj, ima interneta u Kini, jel? Znači što, reci mi taj Kaka Zadar, koliko ti znači? Ideš na te utakmice kad god možeš, to me baš zanima. Ja se evo sjećam, jučer sam, nedavno sam baš prolazio pokraj Jazina sa nekim prijateljima i sjećam se jedno, ne znam koja je to godina bila, 95 ili 6 ili tako nešto. Prva utakmica kad nas je Čača odveo. Aha, kad vas je odveo na... Još igra Stipe Šarlja, Johnson, ja ne znam ko je to Johnson. Jubi Johnson? Nije Jubi Johnson. Nego? Prije još jedan Johnson, ako sam dobro zapamtio. A da nije nije English bio poslije. Ma, to je već dobro, poslije, dobro. 95, 6, 7, tek je rat. Dobro. Znači, od tad smo mi, znači, Jazine su sve. Ali to je bitno da si osjetio tu atmosferu Jazina. Puno ljudi to nije osjetilo i uvijek to pita. Bio sam kad smo osvojili naslov, kad su skakali tamo u Kalafonju tamo, Kečevski. Jesi bio na onoj kupi kartu, ne idi na utakmicu? A tad nisi bio, jel? Nisam bio. Ali je bio, a čudo, pratim, pa ja koji osjećaj imam taj, što smo mi Zadrani sve morali podnijeti non stop te krađe od Cibone, brate, znači što je to. Ali ne smiješ to, znači ja sam pitao par sve, kažu da nije to istina. To je urođeno. Kažu da nije to istina, da nije Cibona krala. Zadojili su nas s tim, čovječe. Pa ja sam isto... Da sutra neko mora reći da je Dinamo kraha i Duku, razumiješ? Karakter je oblikovan zbog toga, imam neku u sebi dozu nezadovoljstva zbog tog djetinjstva provedenog non stop nikako pobijediti u Cibonu. Tako je, ona je već postala. Kad je Rađa došao, kad je Komazec došao, pa je... Osvojili kup i opet ne moru pobijediti, to je bilo da baš bilo. I onda sjećam se,
Neka crna mačka je bila. Je, bila neka. Ko Hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji Francuska, znaš. I nogomet. A ti Francuzi i Portugal, su posebna priča. I Portugal. Sad dok sam igrao Francuskoj, znači živio sam zato da ih dobijemo, ono da mogu tamo... Da se možeš rugati, jel? Već sam dres spremio i doći na trening u dres. Nema šanse. Teško je, i kad mislimo da ćemo i 100% i opet ne možemo. Omejer nas je ubija. Pa to je kompleks cijeloj naciji. Karabatić. Karabatić Omejer, Dinar, onaj Abalov, ono krilo. A brz je ko, sad je tu, sad je tamo. A čudo. A znaš ti kako da smo mi u rukometu takva vele sila? Po svim sportovima, a vaterpolo? A bože sad čuje, to je jedno čudo. Pazi. To je čudovino. Koja mala zemlja, a kolike svjetske sportske uspjehe. Neko kaže da je možda bolje bilo da smo ekonomski tako uspješni, međutim, znaš što, dobri su i ovi, dobri su bilo kaj. Ima i manjih zemalja i većih od nas koji ne mogu ni to. Tako je, 100%, ja sam to siguran. Ajmo sad smo dodaj košarkaškog kluba, reci mi nogometni klub Zadar. Kao ćeš iskomentirati, još se događa, klub se ugasija, je li moguće da se ugasi jedan klub u koje su ponikle veličine poput Modrića, tebe, Subašića, Pršo, Koblara, dobro, to su ove sad već, tako, i Livi. Je li moguće da se taj klub gasi? Odnosno da se ugasi, a sad se nažalost je moguće. Jedan prvoligaški klub, sad na kraju u stvari osnova se novi, je li tako, HNK Zadar i natječe se u županijskoj lizi, pa to... A dobro, mislim, ne znam, što se tiče NK Zadra, znači to je klub gdje sam ja igra, gdje sam ja ginija da svoj znoj proliva krv. I normalno da me boli to što se sve dogodilo s klubom, što nakon što sam otišao u drugu, treću ligu, pa na kraju u stečaj. Stečaj, da, proglasili su stečaj i sad su iznova počeli. Dobro, možemo novi početak. Normalno, uvijek sam optimističan i nadam se nekom novom početku, pozitivno. Ovo je opet nova šansa da se stavi sve na zdrave noge, ali još onda dok sam ja bio tamo, znači znalo se sve da neće dobro završiti ako se tako upravlja klubom i ako se kasni s plaćama po gomilali se veliki dugovi, tako je. Nije to bilo na zdravim nogama, to je moralo kad tad puknuti. Teško je puniti te rupe, znaš, što god dobiješ od grada, koju god podršku dobiješ i od grada i od sponzora, to sve ide u rupe neke bez dna, gdje se to ne može više sanirati ni zatrpati. A realno da se upravljalo pametno, pogledaj, prodalo se sigurno dosta igrača i dosta je novaca prošlo kroz klub. Mogao je klub sam od sebe, od svoje škole nogometa egzistirati. Vrhunski egzistirati i bez problema biti prvoligaški klub i da ne govorim igrati Evropu jednog dana. Ali pazi, to se, sad pričamo da to se radi o Zadru i košarka i nogomet. Da. Koji ima tu publiku koji nema baš puno gradova u Hrvatskoj. Nema. Što misliš o zadarskoj publici? Koliko u biti jednom sportašu, košarkašu, nogometašu, bilo kome znači ta podrška s tribina koju Zadar stvarno nesebično pruža? A Zadar je grad koji je ekstrem u svakom slučaju, znači i kad je čudo je ekstrem i kad nije ekstrem u pljuvanju. Ali zato što su... Ali Zadari su svi treneri, to znaš valjda. A ne, a da, Hrvati su to. Ali oni žive zato što treba to tako i biti, da živiš. Pa nećeš nikad ništa napraviti u životu ako na pola koplja nešto radi, ako ne živiš zato smo i u sportu tako dobri, jer živimo zato. Točno to ono što se prije spomenio upravo. Točno to, zadarska publika, ali znaš puno mojih sugovornika kad bih pitao to pitanje, oni bi rekli koliko god da je, ali zadarska publika razumi košarku, razumi sport. To je druga stvar, ovo znači košarku, gledaj, čita sam knjige o Ćosiću, o svim tim našim košarkašima, o Đerđi, pa to je... Znači još onda je zadarska publika je razumila košarku, znači ona procjeni u točno zna ko je dobar, ko nije. Sve ti ona kaže, znači, jesi dobar, nisi li, zalažeš li se. Igraš da je 120% uz takvu publiku. Sigurno, je li tako? Ne možeš ti biti letargičan šedan po terenu, a publika te nosi. Te veličine, znači, koje su ginule za Zadar, vraćale se. Taj Đerđa koji u ovom gradu je, nažalost, isto omražen, nemam pojma. Takva legenda koja je... A on je zadarska legenda, to ne može niko osporiti. Igrala za nikovi drugi klub.
Ćosić koji se vraća u Zadar, znači kad je osvati prvenstva i kad triba. Uvijek je bio registriran i za Zadar i kad je bio u drugim ekipama, uvijek je bio ono za svaki slučaj tu bi ga je Ako treba pripomoći. A to je znači bez podrške ništa. To je institucija, bez podrške ništa. Košarka Zadarska institucija. Reci mi kad smo se dotaknuli te podrške, za tebe se zna da si vjernik, za tebe se zna, ti svoje golove proslavljaš pogledom u nebo, dižeš ruke gore. Koliko ti znači to u životu? Koliko to pomoglo u karijeri? Pa meni je to u životu općenito pomoglo. Meni je to smisao životni, kad imaš neki smisao, onda ti je puno lakše živjeti i tako sam i odgojen. I shvatio sam kroz tu vjeru i kroz odnos s Bogom da me čini i boljim čovjekom, i strpljivijim, i pažljivijim i zato i posvećujem tome. I to mi daje mir i shvatio sam odavno da bez tog mira da nisam dobar ni ko prijatelj, ni ko muž, ni ko sin, i zato trudim se njegovati taj mir. I jedno tako sam vidio da mogu napredovati i ko nogometaš i ko čovjek. Osoba, da. Recimo prije spomenuo onaj najteži trenutke one u životu, jel ti vjera tu pomogla da... Ma je, znači mene Bog pripremio prije toga, znači ja sam isto neko obraćenje svoje doživio kroz život, odrasli smo mi svi u nekom katoličkom duhu, ali to više manje doživljaš kroz velike blagdane i odeš na misu. Kako 90% ljudi to tradicionalno, tako je. Uskrs, Božić. Da. Ali ovako bliski susret gdje ti se baš produbiš, uđeš malo u dubinu, sam doživio baš u Salzburgu kad sam bio sam, jer ti kad si sam sa sobom, ti imaš vremena da sam sebe malo upoznaš, da vidiš. Preispitaš, jel? Jer ovako kad si non stop u nekom društvu, non stop ti je muzika, ti praktički površno živiš i ne poznaš sebe. I kad sam tako ušao u te dubine, malo spozna koliko mi to sve znači, kako moj život ima smisla, kako se neke stvari odvijaju. Tu sam našao jednu veliku snagu i jedan veliki i motiv za Da, i našao sam to poslanje u svom nogometu da mi Bog da te talente. Apsolutno. Da ga proslavljam, da pomogne ljudima na kraju krajeva i svojoj obitelji i to mi je uvijek bio cilj i motiv. I onda sam znao, Bože, pa ja radim, dajem sve od sebe, moje su nakane poštene, pa ja nema šanse da ne uspijem. I ja sam uvjeren da ću uspjeti. Ako mi je, ili ako ne bude to, Bože, da će biti nešto dobro za mene. I onda ti to odmah ti automatski olakša sve, nemaš pritiska, slobodan si. I kad si ti slobodan, onda moraš što hoćeš. Najvažnije je biti slobodan. I tako, da se obitelj na taj način izgradi. Jako bitna mi je vjera u obitelji i trudim se njegovati to. Ja znam još nešto o tebi, ne znam sad što ti ljudi što ću ja to spomenuti. Ja znam da si veliki humanitarac, ali ne humanitarac na onaj način da niko ne zna za to. Ja znam, jer sam čuo iz prvih ruka, koliko si ljudima pomoga, koliko se daješ, koliko si nesebičan, ali nigdje neće se pročitati slovo o tome, a to pokazuje upravo koliki si čovjek i koliko to radiš u biti za... Meni, ako išta ja radim da bi se pročilo, to je onda nema smisla. Znači, apsolutno slova se o tome ne može pročitati, ja znam da je to tako. Ja bih volio, znači, da tako i ostane i da... I stvarno ti da tome svaka čast, evo, to ti moram... Kao što sam rekao, ja sam počeo, sve što sam radio je bilo s ciljem da mogu pomoći ljudima. Hvala Bogu, uvijek za pojest, popiti i neke ovako osnovne potrebe imamo. Bog se pobrine, a trebamo pomoći onima koji nemaju. I tu smo jedni za drugi. Odlično, evo, ajmo, s ovim ćemo završiti ovaj dio intervjua. Drago mi što tako razmišljaš, vidi se da stvarno to ima veliku ulogu u tvom životu. Ivane, za tebe je došlo dosta pitanja i sad ja ću tebi to pročitati. Ti ćeš sad to su pitanja naših gledatelja, odnosno ljudi koji prate ovaj kanal i ove intervjue moje. Evo ovako, prate, Dominik Brkljača te pita, u kojem dresu ti je bilo najbolje igrati i zašto? Pa prvo u Zadarskom, pa onda u ovom reprezentativnom. Znači prvo zato što to je bio moj prvi, znači seniorski neki ostvarenje, znači nekoga puta. I igra za svoj grad, za ljude s kojima sam cijeli život i družim se i u obitelj me gleda prijatelji i s prijateljima na kraju krajeva i igram.
A drugo za reprezentaciju, to je ono uvijek po meni bilo najviše nešto što možeš uspjeti u nogometu je igrat za svoju reprezentaciju. Nikad me nije privlačilo sad, ono, mislim je igrat za što bolji klub, ali po meni uvijek najviši doseg bio igrat za svoju reprezentaciju. To je kruna, ja mislim. To je ono kruna. Kruna karijere bi stvarno to trebalo biti svakom. I to mi je cilj bio i to sam ono, gura sam ono, sebe do limita svaki dan. Ne bi li dostigao taj cilj. Taj san si ostvario i to mi je jako drago zbog tebe. I to je meni to isto olakšanje. I jedno vrijeme sam počeo isto ono malo i sumnjati, ono, jer ne znam li to zato što dolaziš iz manjeg kluba, manje sredine, nemaš iza sebe Dinamo i Hajduk i to, ali ono... Jesi ikad ima ponudu Hajduka ili Dinama na stolu? Jesam i ima sam 2-3 put Hajduka i isto 1-2 put Dinama. Ali tad je ono, prvo za vrijeme Zadra sam želio otići iz Hrvatske, ono, ne znam, možda bi bilo pametnije u lige ove bolje, ja? Po stepenicu. Pogotovo sad kad vidim kako to funkcionira s reprezentacijom, da bi prije došao u reprezentaciju tako, nego da ideš sam se boriti u nekom, u ligi petice di ti ljudi ono daju. Teško ti daju šansu, ako je daju, ako je ne iskoristiš, druga dolazi tek nakon godinu, dvije. Tako da nekako prirodnije to savjetujem isto svim mladim igračima. Da idu korak po korak, jel? Korak, idite, ostanite u svom klubu što više možete. Pa evo Modrić je sa 26, koliko otišao tek iz Dinama. Tako je. A sad ljudi misle 26, a kad je to je daleko. Ne, to sam te htio pitati samo to Hajduka ili srce vuklo za Hajduk, znaš ono Dalmacija, Hajduk. Što da mene bi vuklo? Pa ne znam, Dobro, ti si to drugačije, ti se poistovjetio odmah sa Zadar. Sve klubove, Zadar mi je sve. Ali normalno da sam Dalmatinac, da mi je bliži Hajduk nego Dinamo, ali znači prije svega sam Zadranin i navijam za Zadar. Ali ono malo i kroz te mlađe uzraste, znaš, ono, kad igraš protiv Hajduka, Dinama. Da, ti si igrao protiv njih pa su već kao neke rivale doživljavao. I onda i suci male, uvijek su ti to nekako... Navlačili, jeli, za njih. Kad si u malom klubu, mi kao Zadrani smo uvijek prolazili dosta i nepravde. I ono bilo, nećeš i onda ti ostaneš i u seniorskom tako, i natljiv što se prema tim velikim klubovima i... Tako je to nastavilo se dalje. I uvijek smo davali uvijek maksimum, pogotovo takvih ekipa. Dobro. Dominik Brkljač će te još jedno pitanje pitati. Protiv kojeg obrambenog igrača ti je bilo najteže igrati? Ko te onako izlakta dobro? Je li bilo udarača? U Francuskoj to su sve mrcine, ove tamnopute, to si... Znači onda već ideš protiv nekog igrati, onda znaš, ajme ubit će me on. Meni je, znači, nažalost, igrao sam dosta u ekipama koje se bore za ostanak i bez šansi nekako. I onda ti cijelu utakmicu se ne sastaneš s loptom. To mi je 10 put gore bilo nego da me neko istuče. Volio sam takav kontakt igre da... ono i to bi me još i motivirali i najbolje bi bio tako kad bi me neko isprovocirao, udarija i tako. Onda bi bio, proradio bi onaj dišpete, tako? A protiv prijatelja, kad bi me neko počeo zapričavati, di si ovo, pa me za vrijeme utakmice pita. Ti gubiš koncentraciju, jer ti ne daš gdje lopta. Mi ga ža i udariti, ne možeš na taj način funkcionirati. Najteže mi je bilo igra protiv tih poznanika i prijatelja. A ovih boljih stopera, jačih... Udaraj, ali udari ću i gotovo. To mi je gušti igra protiv takvih. Je li bija baš neko poseban koji ti onako, neko ime ili zvučnije ili nešto ko ti je zadao? Ovaj iz Silva, Thiago Silva isto. Thiago Silva, mislim dobro, to je... Iz Paris Saint-Germaina je bio dobar. A to s Ramosom 8-0, s njim se nisam prešao ni susretao. 6-0, nemoj. Koliko? 6-0, nemoj koji 8-0, nemoj, molim te. Moj glavi je 15-0. 15-0. Tako mi je ti više. Bilić Niko, je li misliš karijeru završiti tamo gdje si započeo? U Zadru, a? Ne. Pa imam to u glavi, Ne mogu vjerovati. Imam to u glavi. Čekaj, iako nije prva liga, iako je županijska ili će biti treća ili će biti koja, da ti budeš završava karijeru? Kad budem završava karijeru, možda ni ja ne bude na nivou prve lige, tako da vidit ćemo. Dobro, vidiš, ovo je sad ekskluziva. Znači, ja volim u intervju kad ima nekakvu ekskluzivu. A znaš šta sam ti ja razmišljao? Ja sam ti razmišljao, pošto je Kina i sve. Znaš kako neki mlađi odu tako u svoj klub, iako bi mogli još ponuditi na visokom nivou,
da pomognu svom klubu dok su na nekom nivou. A ne da dođu ono naš sa 50 godina i ovo, ono, pa ne može hodati po terenu. Ali nažalost vidiš ti da sad dođem u Zadar i igra županijsku ligu. Opet nema smisla. Da. Ali svakako bi volio pomoći klubu što više mogu. Eto Niko. Vidit ćemo. Da idemo dalje. Mijeda, a to je valjda neki nik sa Instagrama. Veliki pozdrav sa Stanova. Kakav je život u Kini u odnosu na Belgiju, Hrvatsku, Njemačku? Nešto smo o tome pričali, da. Imaš još što dodati? Pa znači mene, ja sam prvo kad sam išao u Kinu, nisam imao nikakva očekivanja velika. I znaš kako ljudi naši razmišljaju u Kini, kao zaostali. I tu sam se ja oduševio kad sam vidio sve te zgrade velike i kako to po noći sviti. Prije toga nisi bio u Kini, jel? Ne. Aha. Ne. I robne kuće po 8 katova. Vjerovatno je to ovaj dio gdje ja živim možda i malo ljepši, vjerovatno ima i puno i bijede i sirotinje. Ali ovaj dio što sam doživio i vidio je super. Baš fenomenalan. I taj Šangaj, ta metropola ogromna. Da, vi ste sad i prvaci aktualni, je li tako to? Je, sad smo, znači, super, najzadnje je to da smo osvojili naslov prvaka, prvi put u povijesti kluba. Opa, super. I u finalu kupa smo bili. Tako odlično. Da, ogroman uspjeh. Manje još godinu i pol dana ugovor. Da, do ljeta 2022, jel? Vidjet ćemo kako ćeš. Svaka država ima svoje. Dobro, tamo su biti u dvije grupe, jel tako? A i B grupa. A to je sad zbog korone bilo tako. To su odvojili, inače se igra normalno. Jel mislim da je previše putovati iz jednog kraja na drugi ili kako već A to je uređeno tamo, to se ide avionom. Imaju oni brze vlakove, leti 400 na sat, tako da. Vi ste brzo gdje god krenuli, jel? Nema, to što se tiče puta, to je... Francuska opet mi je bila baš... Bilo mi je lipo za igrat, ali ubijala me klima, to je kiša, znači jedno 11 mjeseci. A ovisi koji dio Francuske dole? Da, Normandija, da. Dan D iskrcavanje, tamo iskrcavanje bilo, jel? Je siša tamo na plaži? Bilo mi je fenomenalno, bio sam kupa na plaži, bilo ovih što se malo kopa, znaš, ima oni doli još ovih šljemova i ima taka mitraljeza. Ali čudo. I sve ima svoje. I lipo nam je bilo, isto prošli smo dosta i gradova i država. Hajde, najljepše kući. Najljepše kući. Dobro. Evo Šime Kapić pita, 2 pitanja. Što misliš o Davoru Šukeru? To je bilo prvo pitanje, nešto si prije spominja, ajde evo reci. Da. Pa ko igraču sve najbolje je bio kroz moje djetinjstvo, oni Prosinečki su bili moji idoli. Prosinečki, jel? To nisam znao. Prosinečki, ja sam isto volio, još. Žuti, legendarni. Po meni on najtalentiraniji naš igrač ikada. To je one role koje on ima, to je nemoguće. Čovjek je bio osvojio ligu prvaka sa Crvenom Zvijezdom. Ali pazi, uz neuredan život. Uz neuredan život. Ma čudo. Uz neuredan život. Pa ja mislim da je on kad su ovi vatreni pod Bilićom bili dok je on bio trener neki, da je on dosta tu pomogao. Ne, imam veliko mišljenje o njemu, ko igraču, jednom i drugom, a sad Šuker ko predsjednik saveza, to sad ne bi ti ja komentirao previše. Evo, drugo pitanje, to sad vidi, ja nisam ti ja prije to postaviti, zato što sam vidio da je neko već postavio, pa ne mi to onda džir. Što misliš o činjenici da Davor Šuker ne zna ime Hrvoja Čustića? A to je sramota, ja mislim. Hrvoje Čustić je... Ti tu godinu nisi igrao u Zadru, ili tako? Taman si bija? Taman, do godine sam došao. Da. Znači, ma to je strašno tragičan doživljaj, događaj strašno. Ali dobro, može mu se dogoditi, šta ja znam, da se zabune, ali treba se ispraviti što prije. Svakom se dogodi zabune, ali ako on ne zna njegovo ime, to je onda baš sramota čući. Slažem se apsolutno s tobom. Krpina Ivan, Sante, pozdrav tebi i tvojoj familiji, sretno u nastavku karijere, pridružujemo se. Da. Što misliš o NK Zadru i u gašenju kluba? Isto smo nešto o tome pričali. Žao mi što se to dogodilo, ja samo se nada nekako da se može naći neko rješenje da to se održi. Žao mi je prije svega mojih suigrača koji su ostali na kraju bez tih krvavo stečenih novaca. Oni su, na primjer, ima dosta tu, da ne govorim, legenda kluba od Bilavera, Terkeša, Glujića, šta ja znam, i ovih prije što su igrali koji su cijele svoje karijere poklonili klubu. Terkeš ko najbolji strelac, sad je trener, hvala Bogu, novog kluba, ali
žao mi je što su ta dugovanja ostala i što ne znam kako će li ikad oni doći do tih što su praktički besplatno igrali i sad imaju dugovanja prema državi, jer svi mi smo, ja sam isto imao kad sam otišao iz Zadra preko 100.000 kuna duga zdravstvenog i mirovinskog, to se ne zna, ali pošto ljudi nisu dobivali plaće po godinu dana, a država ne pita, svaki mjesec dolazi... Da, ona naplate svoje, da. Da, zdravstveno, mirovinsko i kamata na to ide i dan danas ti moji su igrači imaju problema i zbog tog mi je najviše žao, da ne govorim i ova sve što druge stvari, koliko to znači za grad i to sve skupa. I svih ovih veličina koji su potekli iz tog kluba. Dobro. Evo, Matej Števanja pita, je li ti najdraži gol u karijeri onaj protiv Dinama za pobjedu na Stanovima? I pita može li pozdrav? Može, Matej, evo, pozdrav Matej Števanja. Pa ja ti kažem da su mi taj gol i gol Hajduku iste sezone najdraža 2 gola. Znači njih si zapamtio, iako su bili praktički na početku karijere, na početcima, zapamtio si ih. Znači to su mi čak i ono... koji su to... Pa ja se sjećam cijelih taj dan, poslije utakmice, prije utakmice, to je ono... Je li to utakmica koja ti u biti najviše obilježila nekako tu tvoju karijeru? Možda te utakmice protiv? Pa nema pojma. Koja ti je najdraža utakmica s koje si baš bija? Pa što mi dvije najdraže, možda nisu po vrijednosti najvažnije. Dobro je pa to, ali tebi osobno meni sentimentalno su najvažnije, jer ipak sam igra kući, dobiti jednog Dinama, Hajduka, kući zabiti odlučujuće golove. Ja sam tad još onda rekao, pa evo sada ništa ne napravim, ja ću moći svojim dici unutra nešto reći. Zabija sam Hajduku i Dinamo. Bravo. I tako sam uvijek računao, znaš. A poslije je bilo tu puno važnih utakmica, puno važnih golova. Ja do tada i gol u finalu kupa za pobjedu u zadnjoj minuti i svašta. Puno golova i u ligama petica, Parizu, Lyonu, Monaku. U Francuskoj sam možda samo u jednoj ili dvije ekipe kojima nisam zabija gol. Čekaj, Subi si zabija? I Subi gol, i Subi gol, da. Je li bio ljud poslije nije? Pa nije. Još samo prije utakmice sjećam se. Jesi mu rekao? Probušćite Kovriću, ispred Rance u tunelu govori. On se smije. A i malo te posreći se i neka lopta se odbije. I dođe ja mi za njemu draže da sam ja zabija nego ovi... A to sigurno, definitivno. Pa Suba je naša legenda. Kako ne, naš Zadranin i to. Dobro. Krešo Denona, Bili došao u Hajduka? Bili došao u Hajduka, ne znam. Kad ne znaš što sutra, tako je. Pa kad bi Hajduk ima neki projekt zanimljiv, ja mislim sljedeće prvenstvo što Hajduk osvoji da će to biti najveće slavlje u povijesti. U povijesti svih slavlja. I ja bi dio toga. Pazi koliko abstinira. Normalno, ja bi bio dio toga, ali opet... Mislim, kad gledaš kakva je sad situacija... Još to nije vrijeme. Da. Ali jednog dana, mislim, Petrišić, koliko sam prate isto izrazio, jednog dana vratit se u taj klub. Pa znam pazi kad bi se vratili. Par njih tako vratilo, naravno da bi, evo sad se Kalinić vratio što pozdravljam i njega ovim putem i taj potez. A ljudi, čovječe, to kad shvate ovi igrači da treba pomoći i kad već steknu nešto i financijski i prođu svita i svega pa se vrate pomoći svojim klubovima još, to je vrhunska stvar. A reci mi, sad ću ti ja samo što te zaboravio prije pitati, sad spominja Kalinića, ali naravno ne taj, nego osvrćem se na Nikolu Kalinića. Aha. Kako komentiraš onaj događaj u Rusiji što je bio na samom početku kad nije ti ući u igru protiv Nigerije? Da. Ti si napadač, on je napadač, kako gledaš to on očito nije bio zadovoljan nekim stvarima? Pa da, mislim da je on isto neko vrijeme bio podcjenjivan i normalno da je to... Jel pazi, radi se stvarno vrhunskom napadaču, tu nema spora uopće. I to jednostavno, šta ja znam, izbornik ima pravo... Svoju viziju. Ima pravo staviti koga hoće, kad god hoće i trebali bi svi to poštivati. Na sreću nije narušila atmosferu u reprezentaciji, da je dodatno, misliš, pojačalo. Da, osnažilo i ujedinilo, tako da... Evo, zanimalo me baš što misliš o tome. Dobro, idemo dalje. 10 Lule, 78, najbolji gol. To je ovo što... Najbolji, ajde najbolji. Najlipši možda. Najlipši, ajde najbolji, recimo to je to. Najlipši čovječe gol. Ja sam jedan jedini gol u karijeri na škarice zabio. I to znači nigdje nije bilo snimke zabiti.
I neki smo iskopali snimku A čekaj, u kojem klubu gdje je to bilo? u Zadru baš. A, baš u Zadru, aha. U Zadru. Ali mislim da postoji čak ta protiv snimka. Varaždina. Ima neka snimka. Mislim da to je ima neka snimano, snimka. Ono, doslovno, Sa skoro mikserom. S mikserom, ne, Tosterom snima, da. I taj mi je možda Najljepši. najluđi gol, ono, a sad bilo Mislim da je onako nekih lopta golova. išla po desnoj strani, mislim da sam bio je vidio ja to. centaršut, Tako je, centaršut i neka parabola gore, ja Da. sam sa vrha 16 škarica, Tako, ona je odbila se od poda i završila u eto vidiš, eto i to smo izvukli. I to mi je najljepši gol, Ajde, dobro. Imaš još koji? pa nemam pojma. Bilo je, Ovako meni su neki ti sa golovi svi 25 dragi, metara, ne znam, ono, pa bilo probušija i tako. rašlje, jesi. Pa evo sad u Kini je bilo par isto lipi van. Meni su ti golovi ko dicak, ko da pitaš koja ti je dite draže. Ja srce kad ga utiram, meni je to srce. Čak su mi draži ti kad si ono guzičarski nakon nađe na pravom mjestu i zavijem ga. A čekaj, da si bio zavija pa je golman izvuka vani iz mriže pa kao je li gol, nije gol. To je bilo sad isto u Kini, tako bilo nešto. To mi je prvi gol u Kini. I onda oni kao ne nije, a lopta je unutra 2 metra. Bilo što ću ti reći, ovo sa ovim varom više nikad nisi siguran ili si gol zabija, ne možeš se više ni veseliti ni slaviti uvijek. Moraš čekati, onda više veselje, onda više veselje nema, znaš, kad ti već pričekaš napraviš jedan odmak Ne možeš ti od situacije. Strah te slaviti. Nevjerojatno. Što misliš o tom varu? Koliko je to donilo? Meni je to dobra stvar, ono pošteno je, ali je... Pazi, ali čekaj. Da svaki ima pravo na 2 puta ili 3 puta. Ali pazi, da je bija var, ne bi pričali o zlatnoj ovoj Božjoj ruci, jel tako? Da. Maradona, ne bi pričali Engleska, ne bi prošla, u stvari što je ono su oni bili isto izgubili zbog što je bilo isto zaleđe ili nešto. Pa znaš li koliko bi se promijenila povijest da je bio taj var ono tamo na vrijeme? S tim varom rade greške nemoguće, ni taj var unatoč varu opet se greške rade. A ljudski je faktor tu, uvijek će biti grešaka, ali ja sam uvijek poštenje prije svega, ali uništilo je dosta žarka. Uništilo je, sad gleda, nema više to ono, znaš, čeka se pa se odluka pa on gleda pa provjerava. Nema pojma. Pa znaš koliko pa mi se ohladimo, pa svaki gol ti moraš stati, pa svaki taj penal, znači to se doslovno pretvori to da ti imaš 10-12 minuta produžetka. Slažemo se da je pošteno, ali da je uništilo onu draž nogometa, uništilo je definitivno, jel da? I još kad vidiš da se loše odluke na temelju tog vara donesu, to je onda stvar. Da, to onda baš još gore. Dobro, Luka Kostanšek pita, imaš li neku... Ja ti kažem samo da sam... Ovo ti je moja škola, ovdje vidiš. A, tu si išao u Mioce, jel? U Mioce, vidiš. Da. To ne mogu vidjeti. Ali vidiš ti lipo ne znam da je to Mioce. Kako je pogledao, pa ko ima škola s prozora gleda, a ja u Pomorsku, mi s prozora foša nam doli, razumiješ, pogledaj. Eto, vidiš, sad sam ti malo proza pogledao. I mogu ti reći da ja nisam, ali baš na lipo vrijeme. Lipo nas je vrijeme potrefilo. Dok sam išao tog Mioca, znači živio nogomet. Isto nisam... Čekaj, znači matematičar si? Opći smjer sam išao. A, opći smjer si išao, aha. Isto ono, poslije toga gimnazije, šta ti imaš? Ništa. Moraš ići neki faks, nešto. Tako je, ne možeš, gimnazija je baš ono temelj za fakultet, ništa drugo. Tako da, sreća da u tim godinama već je krenulo nešto s nogometom ozbiljno, inače isto bi ja išao vjerovatno putem. Čekaj, što bi bio da nisi nogometaš? Pa vidiš ti to, sad neki vidio sam, piše po internetu svašta nešto da bi bio vjeroučitelj, vatrogasac, ovo ono. Jesi ti to nisi odgovorio, ali to neko piše umjesto tebe. Znaš ti ono mi snimio pa se zna što si rekao, brate, a ne ono, on je to izjavio, da me usta to govore. Mislim da sam ti dobar s dicom, ovako od 1. do 5. razreda. Aha, misliš da bi neko razredno nastavi ili nešto? Da. A recimo nekakav trener mlađi nogometni uzrasta? I znaš što bar sad kako ovo gledam, kako se bliže godine ovo lagano, mislim da bi dobar bio za sada pomoćnik ovako sa ekipom, da ono druži se, da bude unutar ekipe, znaš. Je li razmišljaš o tome? I da njih guran, ono, da ih na trenizima... Je li razmišljaš o tome, da ideš kao poslije karijere za neki trener, nešto? Nikad nisam prije sam non stop posvećen, bio samo isključivo svom nogometu što više, što bolje. A sad više ovako počinje malo gledati šire stvari. Jel pazi, znaš što, neki igrači dožive puno bolju karijeru nego što su imali recimo koji igrači. Da. Kroz trenerski posao, jel? Da počnu i od pomoćnog i nebitno, poslije i svjetska prvenstva europska recimo koja nažalost nisi doživio kao igrač, ali zašto ne? Dobro, znaš što,
ćemo, što Bog da. Talenta, Pomalo. zašto ne? To, mislim, gledaj, ako iko može, ti može sigurno prošao si puno trenera, puno škola, puno treninga, mislim da iskustvo u tebi leži ono ogromno. To će vrijeme pokaza pomalo. Tako da, eto, dobro. A Luka Kostašek je pitao, imaš li neku anegdotu iz slačionice? Pretpostavljam da misle na hrvatskoj reprezentaciji. A, iz Hrvatske. A pretpostavljam, ali dobro, može ti bilo koji nije napisao, ja pretpostavljam. Nemam baš. Iz Hrvatske, ali... Ne znam, tu ima milion, to nogometaši znaju, to su uvijek neke gluposti, spačke. Spačke jedan drugom, pa zezanje. Ma beži, to van svakog ukusa, to više nije uopće ni za javnost. Sakriju stvari, pa opa. Ma beži, pa svašta nešto. Jel? Bolje to ne spominjati. Bolje ne spominjati, da ne bi neko sad... Imam jednu priču koja je najzanimljivija, baš u tom Kotriku, čovječe, što je nevjerojatna priča. Znači, nedugo nakon potpisa u Kotrik, tamo je običaj na pripremi ići na neki team building, pa zajedno se penjeti na planine, rafting, veslate, sve vrste kao aktivnosti gdje ti razvijaš i uz to i treniraš na terenu. I tako smo mi jedan jako težak dan imali ujutro. Ujutro smo trčali, samo popodne na terenu, dosta teško, još smo imali neku aktivnost, planinarenje, umorni znači. Samo daj da legne, ne? Došli u 7 sati navečer u hotel i sad već se lagano, već večerali, ubukli se u pidžame, jer tamo u planini malo hladnije. Aha. Kaže trener u 9:30, svi u trenerkama ispred hotela. Ja gledam što sad. A tamo u Belgiji, ovim sjevernim zemljama, ti sunce traje do 10:30. Nije koliko od nas, 8 po 9, kad je lito. Da. I kad oni bilo nas je po 4 u sobi. Po 4 u sobe, znači stavili nam na oči onaj povez u kombi, svaka grupa u kombi i skrcalo nas usred šume, znači. I dalo nam jednu onu lampu rudarsku. Daj, ne. I kažu, samo idite sjeverno naprijed dok ne dođete do rijeke. Kad dođete do rijeke, pratite rijeku sve dok ne nađete cestu. A daj, ne. I stari, ja ljud ko pas, ja tek potpisam, ja razmišljam, mogu li ja raskinuti ovaj ugovor? Pa da, moguće, što mi radiš? Ja ne mogu, prvi put čujem za tako. Ovi krenuli već trčati. Ali oni su to već znali, jel bi to već oni prolazili, takve stvari? Jer to ti znači po 4 u grupi natječemo se u raftingu, u tome, u ovome, i skupljamo bodove neke, poslije dobiješ slobodni dan. I mi dođemo u tu šumu i oni krenu trčagama, di ćemo trčati brate, pa trčimo cijeli dan, šetat ću, nema šanse da ćete. Kad krene ti padat mrak i meni nije sve jedno više, ja isto trčim. Stari moj, mi ti krenu, draće, kopriva, peče me sve, ne vidim ništa. Znači ja po danu ne bi kroz te iša, a kamoli noću s lampom. Jednostavno došli smo do mista gdje je neprohodno. Znači došli smo tamo u 10 mi do ponoći, ne možemo naći rijeku. Mrkli mrak, jedna... Od rijeku, a di još hotel? Ništa. I stari moj, znači ispečen od koprive, ljud ko pas, Što ti se dogodi, nađemo ti napokon rijeku. I čim smo našli rijeku, ko u crtićima, doslovno, evo, vjerovao mi ti ili ne, 4-5 pari očiju vidimo. I neki zvukovi. Ja gledam, evo, poginit ću ovdje u to pojiševe lav. Neke mačke valjda bile, šta ja znam, čagljevi, ne znam. Mi u rijeku skočili, znači ponoć i po ujutro, mi u rijeci, brate, rijeka plitka dovde. Ja gledam, ljud ko pas, znači, ljud ko pas, šetamo mi kroz tu rijeku, znači do 1 ujutro dok smo našli tu cestu. I došli do te ceste i vidimo te trenere, ja ljud ko pas, ja gledam sad nekog ću sami napraviti, nekog ću nokautirati. Ali to je ti i oni nama kažu, vi ste jedina, vi ste prvi. I meni prvo radi srića, ali prvi sam, zaporanjava ova sve gluposti. Pa kad su ovi došli ujutro, I stari moj, što ti je bilo, još 2 ure, oni njih nisu mogli naći. I postala ti ozbiljna situacija, oni ti zvali poslije GSS onak, što mi imamo. Neke njihove službe, ovi kad su došli, pa oni niste htjeli više ući u taj kombi, ljuti su bili i poslije znači oprosti nam sutra dana slobodno vidjela da je odnio vrak šalu. Pa jebote, mislim. To ti je jedna anegdota koju sam doživio. To nisam vjerovao da ćeš ispričati. Evo vidi, pogledaj što si Luka dobija. Pogledaj koju anegdotu si dobija. Ovo će se prepričavati. Duje Tokić,
kako je bilo igrati na punim stanovima protiv Dinama i Hajduka? Ma čudo. To smo već pričali. Evo ja danas treniram na stanovima, baš jutros. Ja ti zamišljam te trenutke i gledam taj dio gdje slobodan udarac bija i sve to ja gledam. To je jednostavno dio povijesti. Ja sam sretan što sam bio dio te povijesti. Baš mi je drago da si to prošao, pogotovo što ti puno znači. Bilić Nikom, već je postavio pitanje, sad je slično kad ćeš opet obući dres Zadra, evo to smo rekli. Ako Bog da. Dobro, Ivan Smajo, jesi li sretan sa svojom karijerom do sada? Pa jesam. Definitivno, mislim da možeš biti. Mogla je biti bolja, mogla je vjerojatno i gora. Puno toga odlučuje, ali uvijek sam dao sve od sebe, svaki trening, svaku utakmicu. I to je prepoznato i od publike i od klubova. I onda si ne mogu sebi zamiriti. Ništa predbaciti, tako je. Dobro, pazi ko ti postavlja pitanje. Ive 6, Ive Ivanov, naš kapetan legendarni, nije postavio pitanje, samo je napisao pozdrav velikom gospodinu. Evo Ive, pozdravljam mi tebe, ti si veliki gospodin. Ti si ljudina i legenda. Sjećaš se onog dresa što mi poklonija, a pogledaj šta mi je čovjek donija. Naši dresovi su pravog čovjeka završili. Eto vidiš. I svaki put poslije utakmice kada oni pozdravljaju, ja čekam da mi on ruku da, naš tvoj kapetan da mi da. Normalno, to je naš kapetan, on je za mene uvijek kapetan, jel' tako? Svaka čast, i Maura je dobar dečka i sve, ali tako je. Eto Ive, veliki pozdrav. Dino Meštrić, hoćeš li igrati na Europskom prvenstvu za Hrvatsku? Moću u Frenjama možda. Tenisu. Frenje ili tapke, nešto tapke, lovna lisica, znaš, na konju ideš i onda pucaš. Ne znam, nerealno jako. Nerealno, ali nikad ne znaš, sve je moguće, jel' tako? Ja ti uvjeren isto da je sve moguće i... Tako je, pružaš dobre utakmice, dobre igre. I sve od sebe, pa šta Bog da. Pazi, Hrvatska ima baš širok raspon tih napadača. Tako da veliki, ja sam svjestan. Ali mislim, vi ste, to su sve nijanse. To su sve nijanse, gore do. Dobro, Jure Buljat, ima li dalmatinske hrane u Kini? Jure je legenda, to je naš stoperčina Zadranin koji igraju u Hajduku i u reprezentaciji, bio na Europsku, znaš Jure Buljat? Znam to, kako ne? Prvo da ga pozdravim i... Ima li dalmatinske hrane u Kini? Znaš šta, mi imamo jednu ženu koja je s nama, koja nam pomaže i okupice i kuva i tako da mi svaki dan pečemo kruh i nama ne fali dobre hrane. Znači ti baš si sebi ko da si doma, ali ne osjećaš neku veliku razliku. Nisi oni kineski, oni vokovi, ovi, oni... neke stvari što nisu loše. Da, definitivno. Kuhinja je stvarno raznovrsna, ima masu toga, tako da svak nađe. Imaš šišmiša, imaš zmija, imaš ovoga. Ima tih isto delicija. Čekaj, ali ideš po pijacama, ili ima tamo oni šišmiša, stvarno to Pa nisam išao po pijacama, ali ima tipa onih škorpiona, onih ne, škorpijan, neki hrskaviti, znaš. Kao lipo prepečen. Karameli. Znaš kako ga lipo. Ma ja čekam da ja dojem tamo da to probam, razumiješ, toliko me to privlači. A znaš šta, to ti je, ja sam isto pitao se, moguće da oni sve to idu kad nemaju dovoljno hrane za sve te ljudi. Ali nije, valjda. To su ti posebni specijaliteti koji bogati žele jesti, to je njima kao neka ekskluziva, znaš, jeli su majmuna. I hvale se poslije majmuna. To što A i onda normalno se dogodi sranje. A mislim, pojesti majmuna to mi je koliko kanibalizam, što nije, mislim. Dobro, oni tako to drži. Dobro, Toni Ivanković, 96, nema pitanja, samo kaže ljudina. Dobro, Toni, to znamo. Ante Sinatra, kako ti je u klubu? I jel pratiš NBA, pita? I kako provodiš slobodno vrijeme? Pratim NBA. U klubu je dobra situacija, sad je odmor. Super, jel? I treba bi krajem mjeseca možda nazad tamo, tako nešto, ili početkom drugog. NBA pratim i tu sam se zarazio preko PlayStationa baš. Igra se NBA i onda znaš sve igrače, gledaš. I sad pogotovo kako je došao Dončić i ovako malo naš... Ovi naši s ovih naših... Šarić i svi ti, pratim i... Košarku općenito voliš, jel' tako? Volim, igraš basket i... To ćemo morat baciti. Ti ja ćemo baciti baskete. Ali Dončić mi je čudo, ne mogu vjerovati. Ali pazi, malo se, znaš, sve kako je reagira kad smo kao udeblja si se, znaš, on kaže ček samo da izađe na teren. Ovo odigre se ovo je, da vas ušutili sve. Kad vidiš tako talenat neki koji se javlja jedan put 50 godina košta. Ma kad vidiš tako neki talenat ko Janica, ko Jordan,
u tom rangu, svjetskom rangu, znači to ne možeš nego divit se, ono, ko što je Federer, pa Đoković, ovi Tiger Woods koji su ono baš topova u onom što radi. Moraš se tome diviti. Kako ne, ali pazi, taj Dončić meni toliko nezvratno djeluje, znaš ono, kao da će mu ispast lop, kao da će... S nekom lakoćom. Baš s lakoćom igra, nevjerojatno. Niti je eksplozivan, niti je skočan. Ništa. A uvijek je ispred njih u svakom potezu, nadmudri ih, ono, svaki dribling. Čudo je gotovo, čudo. Čudo. Dobro, D. Cinara, Cine, kad si debitira za Zadar? To smo rekli 2006. Neka si čak bija i... Ne znam točno datum, ali mislim da je bilo protiv Croacije. Protiv Croacije Sesveta, dobro. Mr. Ante, najbolji igrač protiv koga si igra i najbolji igrač s kojim si igra? A ja mislim da s kojim sam igrao Modrić. Dobro. A protiv kojega sad šta ja znam, je li Neymar možda ili isti taj Modrić. Protiv Modrića sam još igrao u Interu kad su igrali u Dinamu. Aha, kad je bio, da. Silva i on. I Neymar, jel? Možda Neymar, sad šta ja znam, Mbappé. Da, to su stvarno sve veličine. Lewandowski i ovi šta ja znam. Dobro, i evo imamo još jedno pitanje. Filip Mali, najdraža utakmica u karijeri? Najdraža utakmica u karijeri? Pa ta protiv Dinama i Hajduka, te dvije utakmice koje si odigrao za Zadar. Da. I zabija i jednu i drugu, utrpa i Dinamo i Hajduku. I to je to, pitanja su tu. Evo ga, prijatelji moji. Pogledaj, odradili smo uru i nešto smo odradili, zapričali smo se, znaš, kao pol ure ćemo mi to, ono, zapričamo se, znaš. Zaklačite, moraš doma. Znači, ono, jel kod tebe isto ono tvoja zadnja, da, ženo, naš? I gore još kod mene. I gore. Ivane, moram ti se stvarno zahvaliti od srca na intervju, što si pristao, što si došao, što smo to odradili. I kroz priču i ja neke stvari nisam znao, saznao sam od tebe, vidim da su ti se stvarno dosta snova tvojih ostvarili. Ja ti stvarno od srca želim da ti se ostvare svi ostali koje do sad možda još nisi ili koje ćeš tek poželiti, jer stvarno vidi, a i publika vidi da se radi o onom skromnom dečku, pravom, srčanom, punom morala, puno svega. Hvala ti puno na ovom intervju i vidimo se kad budeš potpisao još za sljedeći klub, on ćemo još kad se vratiš u Zadar, ćemo napraviti. Evo, pozdrav svima i pozdrav i hvala živjeli. svima, pozdrav.